Horas ma hubani na siyam haganupan, bapa pokon inang na manangar ambilan on sadarion. Paima ijalo hita ambilan, pasada hita mauhurta martonggo mahita. Dami ini na ibatama na mangatasi segala hahuro. Inma na patotapkon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Yesus. Amin. Ambilan malas niuhur bata sadarion tersurat ibagas Evangelium Lukas pasal 10 ayat sada daskubani ayat 10. Sonon ma hata dinai bata sisa keus. Masuk ma Jesus su Jericho lanjar motas ma ia hunjai. Jadi adong ma ijai sada halak kopala ni si jalo sohei na margoran si Sakeus na bayak do iya. Ipindo uhur ni do sihol mangidah rupa ni Jesus. Tapi seng tarbahensi halani halak na mabue ay parbadan na pondok do iya. Dokdas Jesus bani gabi marlitun ma iya dopak lobi ipanakih masada hayu anak ase taridah si iya ay hunjaido dalon sibot tasonni. Dokdas Jesus bani ianan ay makawah ma iya huatas anjahan nini mahubani. Alesa keus podas masusu ay maningon tondok doahu irumahmu sadarion. Jadi podas ma ia susur anjaha ijalo ma ia ibagas malas niu. Jadi mangida hai marungut-ungut ma si dia haganup nini ma. Tondok do ia hape bani sada halak perdosa. Jongjong masih Sakeus ihatahon ma bani Tuhanin. Eak Tuhan, satonga hum bani artakku hubere ma bani halak nama sombu. Anjaha anggo adong na hutipu opat lopit ma ia hupaula. Jadi ihatahon Jesus ma hubani. Jupahan haluahon do rumah on sadarion. Ayanak ni si Abraham do homa iya. Aina roh do anak ni jolmain mangindahi anjaha paluahkon namago. Amen. Aima dasni. Kuria na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Cerita si Sakeus on. Aima cerita nahas bani Evangelium Lukas. Cerita on lang adong bani Evangelium Matius, Markus, sonai age Johannes. Mase Lukas manuratkon cerita Sakeus on ibagas kitab ni. Sasitom ni sihol laho patugahon makna teologi ni sendiri. Paboa bani kitab Lukas ipatugah do bahwa Jesus roh laho paluah kon halak na mardosa. Jesus roh laho paluah kon halak nakaho. Halak nakaho, halak na mardosa, ipaluah Jesus masadea humbani dalan ni sadia. Naima misi ni Jesus, misi haluahon. Ase misi ni Jesus marbeda do pakon misi ni jolma. Anggo jolma gati mambahen jolma nakaho lambin kaho. Janah nalang kaho gabe kaho. Tapi anggo Jesus sobalik ni do. Halak nakahuay do ipindahini. Ase sedea dapotan haluahon ibagas harajon ni ay. Jana bani Bibel taon ipatugah do bahwa si Sakeus ay masada halak kopala. Jana sahalak nabayak do iya. Jadi pandangan umum mantap do posisi ini.
bayak janah kopala. Tetapi bani halak Yahudi anggo si Sakkeuson ianggap doon gabe halak perjahat. Halani ia ianggap koruptor, mangototoi halak, mamaksa halak, mamoroh halak. Aido ase bayak si Sakkeus. Doko siyai halak Yahudi menganggap si Sakkeus pun ay sebagai pengkhianat bangsa. Halani si Sakkeus marhorja bani pemerintahan Rom. Ianggap na mabutak lo ay sekaligus horja ni Sakkeus on bertentangan pakon imam. Langboy membayar pajak hubani nalegan sobali hubani naibata. Ay ajaran dogma pakon tradisi ni halak Yahudi. Ase lengkap hagigi ni bangsa Yahudi dopak Sakkeus. Secara sosial politik, Sakkeus ianggap perjahat, halani ia koruptor, janah gati mangototoi halak naligan. Janah secara agama, Sakkeus ianggap perdosa bagal, jol manabuta, halani ia makorjahon, horja naso parentah ni naibata. Jana akibat sanksi-on, lang adong halak Yahudi nara marsaur apakon si Sakkeus. Halani stigma na doma ibere bani Sakkeus panorang ijia. Toto nagabi suku-suku nubata bapak inang, terbebando Sakkeus bani haganup stigma, bani haganup tuduhan na ia lamat hubani sa dukahon. Napaduahon, malas do uhur ni si Sakkeus, marhite jabatan, pakun duit na gok bani panorang ijia. Ternyata ambilan taon secara eksplisit patugahon bahwa si Sakkeus ay lang puas, lang nyaman, bani tuduhan na ialamat kon hubani sa dukahon. Terbeban tumang ibagas uhur. Duko siya'y napaduahon, Sakkeus ay pe lang marmalas niuhur, marhite jabatan, pakon duit na buwe na adong bani sa dukahon. Adong do perasaan gelisah ibagas uhur ni, marhite haganub na adong bani panorang ijia. Ase bapa inang doko si itangarni Jesus rohu Jericho ipakini makesempatan na laho mangida rupa ni Jesus. Tutu nagabi sukun-sukun hubata masesi hol uhur ni laho mangida Jesus. Sa sitong ni halani Jesus bani panorang ijia terkenal sebagai sahalak pemimpin, sahalak si pambubay na berbeda pakon pemimpin agama, ros si pemimpin politik na adong panorang ijia. Anggo pemimpin agama sering mengharam-haramkan, sering menghakimi, sering memisah-misahkan orang yang lemah, orang na galek, orang na perdosa. Tetapi Yesus Kristus sebaliknya. Yesus gatido menampilkan diri na terbuka, na sirsir hadir, hubani halak na galek, halak si perdosa, halak na jahat. Hasipe Yesus lang setuju bani dosa pakon kejahatan ay, tapi Yesus sirsir do roh bani sedia. Halani misi ni Yesus ay malaho paluahkon sedia na ibagas dosaan. Ay dosa sitong ni Bapa Inang motivasi na adong ibagas diri ni si Sakkeus sangga ia laho mangidah rupa ni Jesus. Bani panorang ay roh ma ia, tapi seng terbahen si mangidah Jesus.
halani jolma nama bue panorang ai, jana halani pondok do akulani. Tapi lang putus semangat, lang hilang harapan ia. Idaramini do dalan naligan, naik do ia hubani sadahayu anak. Hunjai ma ia holi mangidah Jesus. Pala mangidah Jesus pe doma tarahap ibagas uhurni. Janah lang pigadokah roh ma Jesus merdalan itoruni hayu ai. Idah ni ma Jesus. Janah Jesus sendiri pe marsahap do hubani Zakheus. Nini Tuhan Yesus hubani Zakheus. Podas masusur ai maningon tondok doahu irumahmu sadarion. Bapak inang ita haganuk to tumanangar hatani Jesuson gabi malas niuhur gabi songgot nabanggal maai bani Zakheus. Halani ia lang pitah berhasil mengidah Yesus. Berhasil marsahap. Sekaligus Yesus sihol tondok hubagas rumah ni. Adong dosada malas ngihurna bagal tumangi bagas uhurni. So nahado mungkin au nasadoka on yang gak perjahat, yang gak perdosa, ihindari jolma, inilai buruk, difitnah orang buruk. Yesus Kristusin roh rumahku janah tondok rumahku. Jadi sada malas niuhur na bagal tumang ibagas uhur ni si Zakheus panorang ijia manangar sahap ni Tuhan Yesus nalaho tondok mahape Yesus subagas rumah. Tetapi na perlu irenungkon hita bapa inang nahado respon ni jolma simbue panorang ijia. Ternyata jolma simbue ai tetap do elang merubah. Pangahapan ni sedia perdosa tetap perdosa, nama butak tetap nama butak, dan tidak mungkin Zakheus berubah. Janah ai do asing mengutungut jolma nama bue ai mangidah Yesus. Masih roh Yesus tondok rumah ni sahalak perdosa. Padahal sasitong ni keputusan Yesus rumah Zakheus sihol padaskon sadamisi sekaligus sihol mengubah hidup Zakheus na ianggap perdosa nama buta gabe tino panabaru do ia ilobe-lobe ni Tuhan Yesus. Sanah na paling menarik sonahado respon ni si Zakheus panorang ijia. Perjumpaan ni si Zakheus pakon Tuhan Yesus ai awal baru, titik baru perubahan hidup Zakheus. Zakheus nasadokah on ianggap merdosa anjaha perjahat. Tetapi perjumpaan na pakon Yesus mengubah hidup ni. Uhur ni, hati ni, pola pikir na iubah. Gabi Zakheus tino panabaru ma iya. Gabi halak na baru ma iya. Gabi martobat ma iya. Dan sada pengakuan na luar biasa na ihatahon Zakheus ibagas rumah ni. Nini makatahon. Satonga humbani artaku hubere ma hubani nama som. Jana anggo adong na hutipu hubaula opat halilipat. Hata di si Zakheus on lang hata entertain. Hata ni si Zakheus on lang hata manis di bibir. Tetapi hata ni si Zakheus on ay keputusan iman. Ketika Yesus roh rumah ni, dia berubah janah muncul keputusan iman ibagas uhur ni. Bahwa merubah ma ia, mertobat ma ia. Aima sekaligus pembuktian hubani zolma nama bue panorang ijia. Bahwa ia langbe Zakheus na lama. Tapi doma Zakheus na baru. Halani adoma adong perubahan ibagas kulu. Jana hata ai sebagai hata terima kasih. Bahwa Yesus Kristus roh rumahni. Yesus Kristus nama pasingai roh rumahni.
Ia na perdosa, tapi ipaubah do ia. Sekaligus tambar maay bani dirini. Sekaligus panosalan maay bani dirini. Na mungkin sadokahon gati mangodoh-odoh kalak, manipu halak, makorjahon na majahat hubani halak. Kabe tambar ma pengakuan ay, sirsir ma ia marsi bere-bere hubani halak na masompo. Janah ahado respon ni Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus rumah ni si Zakheus dom majelas. Lahom mendeklarasihon haluahon hubani Zakheus. Ilobe-lobe ni Jesus. Janah misi ni Jesus paluahkon halak perdosa. Manakap halak namago. Ase ulang lalap sedia ibagas namardosa ay. Tapi ase mulak masedia hubagas harajaon ni naibata. Zenges janah sodap tumang misi ni Jesus ay. Kehadiran ni Jesus membuat malas niuhur hubani si Zakheus perdosa. Janah kehadiran ni Jesus ay pesihol patalarkon hubata. Bahwa hita pe zolma si perdosa hinang. Rodo Jesus paluahkon hita. Manakap hita. Ase hita nakaho kabijupahan haluahon ibagas Jesus Kristus. Ase bapa inang sada malas niuhur bani teks ni Lukas on jelas do ipatuga bahwa malas niuhur na begal ay maanggo sahalak si perdosa paubahkon dirini ay malas niuhur sukacita na begal ay maanggo dong halak parjahatin mulak humbani mulak manadikon hajahaton ni mulak kubani naibata ay mamalas niuhur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ase adong do sonon sada turi-turian. Adong ma sada panakko, sada garama nagati manakko dayo. Ahli janah berhasil do ia terus manakko dayo. Tapi bani sada panorang do ko si manangar ambilan ni pandita bertobat ma iya. Janah sirsir ma ia paubahkon uhurni. Tandani na sirsir ia paubahkon uhurni. Roh ma ia hurumah pandita ay. Sekaligus mamboan dayok adong sada dayok na itakoni. Nini bani pandita? Pandita. Ampuni hamma au. Hala ni sadokahon dong mamardosa au. Nini pandita makatahon. Tuhan na ibatado na mangampuni ham. Sedo au. Lalu nini garama ay mamakatahon. Ang gosonaidu. Sonaha mahubain dayo na hutakkoon. Pandita makatahon. Paula madayokin bani simadasi. Bani opungan. Rohma garama ay makatahon. Ang gosonai hupaula madayokon hubamu pandita. Pandita makatahon lang raaw. Paulak main bani opungan ni. Si garama ay makatahon. Ang golang ra opungan ni manjalo sonaha pandita. Pandita makatahon lang raaw. Paulak bani opungan ni. Nini garama ay manuruskon. Ang golang ra opungan ni ay pandita. Dom mahubere. Naha mahubain bani dayokon. Nini pandita ay makatahon. Ang golang ra opungan ni. Boan madayokin hurumahmu, urus main. Mulak magarama ay ibagas malas nihur. Masuk mahumah pandeta hurumah ni. Cana itong gorni mahubani harang dayok ni. Mago sada dayok ni. Ternyata dayok ni pandita ondo HP na itakko garama ay. Pertama-tama agak jengkel do pandita ay. Tapi doko si imaknay pandita ay parsahapan ay. Doma na mamubah kape uhur ni garamaan. Jadi agepe mago dayo ni ay. Adong do malas nihur bani pandita ay. Bapak inang haganum sederhana do cerita on. Tapi ambilanta siol patugahkon bani panorang on. Bahwa parmulak ni parjahatin hubani naibata. Ay do nagabe malas nihur natarsulu.
halanyai hubatta hagalup bapa inang mulak mahita. Tadi kon masagala dosa, tadi kon sagala pabahenan na buruk. Mulak mahubani Jesus ijay do haluahonay. Buku lagu tamakatahon paubaham uhurmu inang. Paubaham uhurmu bapa. Persaya sirahanan hubani Tuhan ta Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.